namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel, yeah, of course. Not of course, the Mrangapanda, the president. Yeah, na vaendzi va yona vhele yeah, lexawela vhele so ta hi tsutsuma hina lavaya yeah, hi khiya lexawela le eka Mrangapanda hose lesi yi cheriwini ma nga yi chela hlatsela ku beni ma yinganisa house ta ka mepe manjeni a ni teki ma nga chela but i buys slightly because liya leyi i vekele henhla ka na that sort of a building there okay yeah, of course, that here like a triple store ya Mrangapanda mo na mhaka leyiwa not some very check my notifications on Facebook. I was mentioned kwalani huvani ntlhani mention kwalana hi is cleans loko ni ya cheka phone kuma ku ku ndleka yini Master T. So I was basically mentioned very ka post yo karhi yi nga fika yi posta Mrangapanda hi to video clip very so a hi pfuleni hi vona ku a ku ndleka yini la as you can see, usungula veda shito bokhona shiwa kwala hambi swona ke as you can see Mrangapanda a vhakalo hi machina le muntu wa yona swo tala vhele ta hi mena afterwards but I was like what's happening here yeah, I continue 师傅，我差一点点就要找那个地方。Okay, you don't want to carry your phone. Vayin'witsin bini of course about the phone hayi switwini vhele hlamusela ku hayi ko va hi video njhe ko va hi video tanihi sweswi vona ka vhakele hi machana ya 4 kwale mutini ya as a vet how come sile ku you'll follow me mi ta tsala hi le ndhawu leswi hi nga fika hi vona swona kwalano okay vhele kona vhele a ku ri khale hi swi toka vhakacheriwa le ka Mrangapanda but hey se swilo se vhakachelo bya ko se byi khupukile tanihileswi swi mi nga swona loko ze u fika na machina le at this point kahle Mrangapanda se yi fike yi nghenisa hi mali no hi nghenisi mali leyi kahle mani hi to swi kahle mani hi ta matsala matimu hi to wina rather than saying that hi to swi yini swa kala like zi vhakele na hi machina for mutini straight tindle ti ngo tala mara va choosini ku va va vhakela Mrangapanda okay so hi leswo guys leswi a hi tisa swona leswi nga ku trendeni as we speak va ri mhaka leyiwa and swa ha to trenda loko kha ni chekisisa la and stuff like that so hi leswo loko ri amngezi subscriber ya ta kombela mi tlika subscribe yebo ikhaleni tshama na vona vafana lava va ku rhandza mali va ri hava mali kinga ya vona va rhandza mali va ri hava mali va ri hava mali va ri hava mali kinga ya vona va rhandza mali va ri hava mali va ri hava mali va ri hava mali kinga ya vona va rhandza mali va ri hava mali va ri hava mali va ri hava mali ikhale mina mele tshama na vona vafana lava va ku rhandza mali va ri hava mali kinga ya vona va rhandza mali kinga ya vona va rhandza mali kinga ya vona va rhandza mali and avana si avana chumu vo rhandza mali avana chumu
vo rhandza mali swi oxa nyama vo rhandza mali Alright, okay. Alright, loko mina fuma xo mali nga ku dali van'wani vombrebo va ri sopa na minkarhi nge yi kumi mali wena loko i ri bari lani na misaveni ya ku tirhisiwa vutlhari vona sweswiwa se ti kumela tinyari mafenya va hava mali khale ni tshama na vona va hava mali